Sila ngai Leiataua. E o aku kangaka ngai o part-timers. Le uro mika wafu ise longa ke malo le election whakwa e kukong. Ai o aku kukong. E sili aku ro lako corrupt. Ma abusing of power. Ngai lo rea. Yeah. Wafela o ele mele le whaku kei karingangu ngā papalangi e ka uro Samoa fa mai. Samoa, you don't need qualifications. It's just who you know. It's not what you know. It's who you know. E kei lo, sometimes, ole low yo ngā kala. Sila leo whaafitai wa e run through umai. Ai pe kai wa pe ka pe ngā lo ye Ringa leo te whai atuai. E ka akia kusikula fongo whakeka inga. This is how I see operations in Samoa through ile corrupt o menge ka ukai ka. For example, this is the law book. And this is the lawmaker. Wa ka ka ua au vanga o lawmaker. Lela ole e la ku le lawmaker ye foua. Now already exist le law book le. Ole vanga yai. Ole mela le tu fai tuai. Ole operation le la fai nei. Kusa e pau aku I ro I. E sa alo tala. E siri aku I ro ko. E siri aku I. A ole mele mali e tatau ka ke pisa ole po poko ka ngaka e o mai fo I le fulfulu o mamoe. Pe o kala kuspa ia. Fa mai o mai fo I la ngutu male upu. Ole fia fo mai o I o la kusi. La kusi le isa si a pa ta loa la refer mele. O ke se si le fai umangei. Le ai masasi o angol mele. Kusa e oi e fai a mase kau ia. Kusora ka komi, kusora kusi komi mele o. It's a joke. Kusi komi kula fo. Kusi komi mele. Ai ore pawala e. Why no wonder why e te lo o te le fia tala papa langi e masa nginga malanga Samoa. O te le fia. But in reality, ua sa o le fa to fala inga a le fionga fo ia I ono fanafi. E masangianga o fa soa. Le fa mai. O lo fa soa o se mea e le moi. E ongo avea ma mea moi. E ngalanga o fa ia kula ukala. Sila ngai Leiataua. E o aku kangaka ngai o part-timers. Le uro mika wafu ise longa ke malo le election whakwa e kukong. Ai o aku kukong. E sili aku ro lako corrupt. Ma abusing of power. Ngai lo rea. Wafela o ele mele le whaku kei karingangu ngā papalangi e ka uro Samoa fa mai. Samoa, you don't need qualifications. It's just who you know. It's not what you know. It's who you know. E kei lo, sometimes, ole low yo ngā kala. I in reality, ola kupu Samoa. And this is how we are operated in Samoa. It's not what you know, it's who you know. That's it. Sauli. Ole me whela ngā leo ke aka kele I ka ngaka I o mai ma amaka mai la ko campaign pepelo e whamai mo o miangi o whailonga ia a whailonga po ole alo fia whailonga I fia e ua whapengi o e au corrupt rei kukungu e corrupt e sa Sauli ioi me se pea o misi kai ka koe kilo kai nga Kuilaepa over fasu kausanga o iai ma lusuru lua kausanga kanu paramia sau ia fia me ngale lua kausanga sile Kuilaepa ia fia me o whaile kupu mai o kaka sealing experience o kaka sili o ngai ko mai ka wo fa le penga malo le ka le per malo no me refa me o fi par mi out. Let me say something. Ele fi par mi out o ka ngaka ye manga par mi out. I think la ko usu fo e Kuilaepa and this is a direct warning mo o ele ke fia mo ele HRPP. Ole fo ko usu Kuilaepa pe se nga feio lai. No, what else is this man bringing on the table that is new? Ole ase mea fo. Vai. Ola nga pese fo ile nga pese mua. Ole fia pare mia ola uri are wa umaile o ele pare mia sera auti. Ele ai. O saporas makanga ka ko kele le fi mga pare mi. Na ko ule mga pare mi laut. Ai le ola auti. O I fo ila wa ka nga kadi ele kadi le I lo finga ngalo. Ele o ko mga nga ole ku ke pare mia. Paua ka ngaka ia mga nga o ke pare mia.
ngau ka kai o ya oi Sala ka ka fo na Mario mele wai le penga la kwaskan ka fo la palmia ka ko kikiro ka ka palmia sa ia Kuilaepa po fonkoe sa ia fieme kuala po olo sa ia la fo ia la uli o anglosa o ale la fero la pe ko fa ko o la ko ka palmia not Kuilaepa, not fonkoe, not olo, not fieme not fieme. So, kako mai rola tangata nei rungo le teipo. O fair ka ngaka ke mga o palemia. The corrupt person, o somebody le ka ke fai mai le experience. But if I fair fa experience le inexperience. Ai o fair ko ngaka pose ka ngaka fo. Ya kia, arara palemia ka fo. Ya. Or para mia or kaka sawa kaka fo para mia sa mangi ai kia fo mangi wala fo wa elea ko wa wala wo mole ko le wo maf ole mafu anga Samoa la nga taua ia a umise ma tai mi tau tapena ma fa manino le vanga le lengo wo fa ko mai nga fai tau ia sunga ya le ataua mai sila la kaka le nga twisting a ko me e makaukia ai ako Kuilaepa ia nga wa va ai tatou i o ki lo ya sili o ki minska leo o ki komsingo leo o ki su komsingo leo ai fai ko kasi Kuilaepa ko su ya ko Kuilaepa kula fo kasi per ka o le case lea mawala i vao perahim o le case lea kakau lesi case lea wa kau fal pui Kuilaepa wa kakau honestly o le case le kofu ai Kuilaepa i Kagumalala o le pongingo le ala la mi ko mo famsingonga case le ai mo le mau mai foi Samoa malau wa fa afonga le o se fali ko ru fa kausa le se me kasi ku wa ku fa ku nga ya fie me ai se ka ngo fie me e fio mai Yesu maranga ka mai kari pe ka urumanga mai kari pe ka ngo i ka urumanga longo winga sounded like o sa ise o madiu se o woki o sa ise se mo me e fa ngi e pe se mo se lo poko par mi pe le ngave dis par mi ka lam ka ole me foi le ka ka fa ngo ai onga o le ngai lo umala ko me ka ngo fai ke mo ko foi le fa ko ngo le nga fai mo lo ya sili fa nga solo mo anga ma ave ya ole fa ka ngule le rest me uma lenga sa weekend ka ai wo sui Kuilaepa o me mari la fa ka fa mai ken ka ele pa mo fa yen menga ile review mo lenga o la ya review kwai e manga ola ko fa si review e su ele me la wa ya la ko lenga ralo ye si fa i lunga fa ko nga Kuilaepa o kusa foringa malenga kau fai inka kaole e popungi e kavanga ia ai leo kavanga langa ke no me kau fai ele fai ele fa sawar kula fonga o ila lenga pulesai lenga o i this is one of the very reason nga put pressure ya iken kau hence nga fa ma va inga waku kong ke longa va ai iken kau and this is how I see this lenga hele apia melingo fia me ke leo media right le foka. So this is how I see. Ngai loa iken ka o ka ma loa ka mai langa fo le o le ngai New York. Ngai loa iken ka o ia la ko fulua. La maua. Ku sa longa ma fo nga. Le o sao le fast o le anga valia se i malea o le akilingi lunga lapis. Champlo marka ma loa infapia. You know? Okay, I've got a big case. Plus le paulia va ale paulia savai and so on we name it o ma va faula ka kalanga lai nga ke lua po ako nga fikio nga mau le la asa ko fawalo le la au mai mafia mi ele i play party le melia so engi le melia mau ai ku so ke lo alu esero ai ke lo sisira ele to ma fa fonga le tunu ai walu iken kayon mamaka mai le operations on melia walu makikiro mai fapia anga o iloa o ke le famava o e mo mani ngano ka o sa lo kikiro mai fapia I didn't even know all makwa corrupt of your mema like you know what I mean mai la lo nga wala lo ko come around
Fese me fa ma vai mai male top job makanga ngo leo. Ale u ko make disappear aru lafi. Disappear for a couple of years. E ko mai walo official lawyer. Ai ko ngo mai ko sa ko su e lo nga ngo ko official lawyer si. Mole sila fia Samoa kala sa ave le ang falo ya iken ka le ili UNS NUS por USP NUS NUS yeah le la mo wai langa fa longa le wala yung fanga nga lawyer official lawyer city ai ol me mari li Asiaka ol fa ka pe foringa mai se la ka mai for ka iken ka ngo for le iken ka ma groom ya longo le mo ka le fo le mo dia fo mo longo kung le ya longo take over le funga le fa fikau le la luese ai fa falo longo ka upule o sa foi longo yo fa mai ele fengo su ya songa se fa con lo isiti ele fengo fa se me se longa se fa con lo isiti awo already la tai ini le mele nga fa na makua ele ma fa ngo mingo o ya le sila la ve ai a foi le te fa ya tuai ele mele le o makua yo uofo and I'm sorry Samoa o karangwale Asiata ye direct o makua le alo farga ka le ofia me you know Leiataua if there's anything like mo lusila to low la lotofanga to low ale fio South Apiko ma ainga ai o le o ke kalangoa nga i kangaka tangata le we ingar ko nginga o le PM, which is oia. O le savior lea marfa sa onga le or lang o yor kai. After studying over and over the case of mawala ivao pera him, and so many cases malonga musu su case ku au. O I wa fa maungi ai ele alofa. Ele alofa in kangaka. Is selfish nga onga ia. Sa o fa so fo inisi o longa ainga. Longa ainga poko manainga e fa pe foi longa nga kulo e fa pe alo na natura e selfish nga ia la e au na uma tangata mona ia e kaukua uma makama mo ele ainga fai uma me finga ngalo ia mo le ping fiki la voia le la o ke vai kunga le sa uma ko inga mentality le e run nai le ku si sila auto o lenga ke sila fia le a fianga o longo ko ngor kesinge waka kuli ka karea fa malolo loka I Kagumalala langa fo ya le silenga yo ko kongo fisuya inga ya lenga fisuya e Kuilaepa molianga I luma o maka o le lo ya sidi sa ya mua I luma o maka o le mingi ska sa ya mua como singa o leo mingi ska leo vai mingi ska leo ba de mia fai e Kuilaepa I luma o maka o kanga ka umangei la vea kuai ma maka o le rongo ia ma foi ma pepe le se yuri o keminga le ombudsman se yuri pele assistant malanga le foringa mai nga ole lo nga e kuli le di fa foi ofese ka ka ngofo ma kuli le la ko risk nga o ko sila o to le na le no fa ya I o kuli vili mai lo leo nga ia I komsinga vili mai mo mai ia kinka le lo kingo fa tu lo malongo fa kadi se vili le komesinga palang o yo le sui komesinga se vili le komesinga pe ole a exercise lo le use of force which is that's lang komesinga so he was then lang follow hele process sai ma handcuff yes mai esa ma faianga kuria le fa mo fandi ai nga o le amai lo le warrant ma me uma e use lor kamanga ia sabi se me nga vel nga sai ya tongi kongor ka fa o le mela nga le si next step nga ku e fai ai vilia I stand down mai e iken ka ai fai e fei lo ai o se ya mo fai a Kuilaepa ia yo se fai lo inga mar mingiska ai ala ku kongor officer Kuilaepa la usa fai mai ai marka kare ia la ko umange ia I mare lo ia sidi sui ai lo inga mar fai ngol morianga a o le melenga mai mo sa ora le lo sili ua lava mau e fai ai morianga so o lala si la fia per ahim tu lo so ma wala o lala nga ke si la fia lala foi le o rest I ko inga le fia nga le tamari le nga o nga ke lo le original or the case e guilty or which is there's a case
O lala malama tu lo ele o se ka mai kiki ka fa le awara kele ku lo wa pa ia malu o le fionga ia mau wala pera him. Mar fa sunga fa pisingis. Or ka mai, he's a successful business person. He's got money. O lala nga ke roa le ia le au wivi fa avai o le maka upu. O lae nga lava mau e fa yen mo rianga leo leo. O le mea fo le ila whangonga o le case ngai o le umaka ka maurunga. Maua umai. Maka ka maurunga o mo lava le kongo mele. Ka fio la pe nga se case a siskangaka. Kofu far bui pui. E de se mea fo ie. Kofu far bui pui. Me fo le alo i kenka ngo marik fa kongo fa pe mai. Fa pe kulonga i kenka. E fa ngal le maro se nga fa kula fongo. E sai mai e pepe. Sai mai se yuli. E me long fa kari. Fakari se wali o mai Kuilaepa. Ken ka mai fakari so mai kia. Mai Kuilaepa. Por asa nga pe la ku ya pepe o e kala ngoi fa ngofinga mai lo official le. E la tu i ken ka la wai o. Wai mea kama sole. Wai mea kama. Sila Samoa. O le fake to oi ma. Let decide kongo le official parmia. E sa kana. Yeah. Yes. E leo deciding ai ko kongo le official leo o i. Ma o la stand for i lea ma o la lea. Ke lone me wo lo mafufa ule ato. Ma tu ala lo fo. E avere ma lo mo fenga pa lo ka mar pa le bia fo le akula mai. Ai ya se vai ngai ko fa fo. Ko fa fo in mo kanga ruenga o le long ku ko kasi. Ise kanga ka e fa ku ko. Lenga o ko sisila. So le leo nga kasi. Wa ko vai ni ko inga me fa pe. Now how many cases Leiataua? How many cases o ko ainga mo maku ainga o le decide longa fa maungianga ma le fa maungianga kongo official parmia o i le fai ka ko cases. Yes. O i a le ki yola le saungoanga le e malele solo ai fia me ya la audi e ke kiuti fa msingonga le o ngola fo fa la ko fo va ni fo nga o fa kula fo Samoa o le fongo o le e a fia me wa vai le wa explore wa mau wa te ya e a fia le fongo o le e chairman ai fia me ya sui chairman ya minska o leo ya ai Teni General como singo leo o le fongo kele nga o la ko fongo le yo kaka ya le wa ele o ye o cases la ya le tio pe no fayatu e o ai kaka ngo va ia kunga sa ku mo le fast sa ku mo la audi wa sui umale la tu tala no ale ko kele not everybody le ua ia and on sala tala no e si kaka la mo runga official leo wa makua sui ya le nganga u kala wa sui wo fela ngulong wa ia ke wa sakia sa ole wa sakia lea la ua finally ua maua le Tautai A'e le kadi. Wa sa au curious ale i le fisidi lea. O le upua lea fia me sa fai. She even said that to la auti. Ioi. Nang ole mo ni mau mai ai ia la kou lave kongo le whawharakui ma me ia ngā au mai lunga i kei mo le fongo. E ke le sao mai me ia. O le kala longo ia ki au e ke le sao mai le me lea. Whaalongo isi ka ngaka i karakarangoanga angisi o lai si ngia i kongo wharapui i kua i o lako ainga ka ua hiri mea lea pawar mako pole ngalanga e vai a koe kiuti la auri o lai wakala ngoa ka ngaka ngai now where is this coming from